bekeng e fetileng Pirates hlakisitse maikemisetso a yona pele ho mokete moholo wa papadi ya bolo naheng e ka hlaloswa jwalokaha e ka Pirates bolokiletse molemo pele ho papadi ena kamora hore sehlopha sena sa Soweto se fane ho le boima ho hlaba dintlha dibekeng tse mmalwa tse fetileng se kgonne ho hlaba tse hlano dipapading tse pedi tse fetileng le hoja e sa shebahale jwalo ka katleho empa e kgonne ho kgutlisa tshepo ba tshehetsi ba sehlopha e boetse a paka polelo ya mokwetlisi Jose Ribeiro pejana sehleng hore dintlha di tla qetella di fihlile. Everyone has a contribution to make, and I think with the conversion that we're getting now, I think it's something that we have been expecting. You know, the boys have been working very, very hard, you know, to try and convert those chances, and yeah, we're glad that it finally happened. Ditlolo tsa bona tsa moraorao di tlile ka nako e ntle pele ho derby Pirates gonne le iphumanela batshehetsi ba ditjhelete mme tshebedisano eo e tla matsatsi pele ho papadi e kgolo mme le hoja sena se thabisitse mabakanea dibapadi di ntse di le hlokolosi hore hona le ho hongata ho ba lokelang ho se bapalla ka Moqebelo. Derby is not about the team that is on form or the team that are currently winning. Derby is not like that. Derby is about fighting spirit, and then the team that will fight at the day who fight hard and then stick to his tactics, that team wins. O sa le jwalo ditikete tsa papadi ya derby di rekisitswe kaofela le ba SABC News Johannesburg.